Poštovanje, dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta. Neko ko je izašao iz pećine, vratio se nazad na podcast. Ovaj povratak sam odlučio napraviti sa jednom epizodom koja se zove Dajem vam mišljenje na vaše situacije, vaše probleme u životu, ko neko ko nema pojma o vama i ne zna ništa čime se bavite, šta radite, ko su vaše društvo, prijatelji. Date mi problema, ja ću vam reći neko svoje mišljenje ili kako bi ja recimo riješio tu situaciju. Kako to inače biva u ovom podcastu, ja moram dati nekakav update i o svom životu di sam bija. Evo ovako, ja vam trenutno ležim u gačama na krevetu i danas je prvi dan odmora od kako sam otvorio svoju trgovinu. Ja sam vam u centru Zagreba otvorio trgovinu trajnog nakita i sad imam posao od 8 sati i moram priznati da poprilično poštujem ovaj svoj mir kojeg imam u ovom periodu. Legi na krevet, gledam kroz prozor i vidim velika 3 nebodera, zalazak sunca i moram priznati da mi je baš lipo. Poslije ću na trening i gledat neki nastavak Kralja lavova ili tako nešto, mislim da se zove Mufasa. Nisam gledao do sada, ali evo, potrudit ću se izvesti sam sebe u kino na solo date. Život moj poprilično dobar, neću se žalit, samo puno intenzivnog posla, ali jako mi je lijepo. Kad sam krenija razmišljat šta želim snimit sada za podcast, nekako mi je palo na pamet, uvijek kad ja pričam nešto šta to mene muči, daj mi please recite šta vas muči, pa da ja kao neko koji sad damo reći relativno oko u glavi, kaže neko svoje mišljenje na vaše teme. Pa ajmo kreniti vrlo brzo. Prva stvar koju sam dobija, odnosno prva poruka koju sam dobija, Marko, raditi za veću platu stresan posao ili duplo manju plaću nestresan posao. Sta sam se i razmišlja, zavisi kako neko hendla stres. Ja recimo stres poprilično dobro hendlan i ja volim raditi, zarađivati i meni 3 miliona u godini ne bi bilo dovoljno i jedva čekam doći do faze gdje ću moći zarađivati 3 miliona u godini. Tako da ja sam malo po tom pitanju više za ovo idi radi stresan posao, ali ako to znači da ćeš biti nesretna radi njega, onda ga nemoj raditi. E sad, idealno bi bilo raditi nešto šta voliš. Ja sam uvjeren da postoji i mjesta i prostora da se svi zaposle u nečemu šta oni vole. Dok god si ti dobar u tom i dok god ti znaš šta ćeš raditi, možda tvoj odgovor reka zavisi kakav je stres. Ako je stres di ti jednostavno pucaš po šavovima i ne možeš, onda ga nužno nemoj, ali neka doza stresa ja ne bi rekao da je loša u životu. I zavisi logično koliko ti novci trebaju, za šta ti trebaju i koliko ti toga trošiš, malo izvagaš šta ti treba. Nužno ako ti ne treba, što bi bilo pod stresom i radila nešto, ako imaš nešto šta je može biti jednostavnije i bolje. Eto, nisam sretna u vezi, ne znam kako prekinuti jer vidim da se druga osoba jako vezala za mene. Moje pitanje prvo koje bi ja tebi postavio, hoćeš li ti sebi dozvoliti da sa 50 godina bude druga strana sretna, a ti ne budeš sretna? Vrlo jednostavno. I nekad je u redu doći reći ja sebi ovo ne želim. I reći Isuse, meni je ovo naporno, ja ne mogu više jednostavno hendlat i što bi ja pustila da neko drugi bude sretan ako ja nisam sretna. Jer na kraju dana nema ništa od toga ako ti sama nisi sretna. Automatski ćeš u nekom periodu taj odnos početi štekat. Recimo, u prošloj vezi u kojoj sam ja nisam bio sretan. Druga strana vrlo vjerojatno je, ali ja nisam. Pa čao Bože moj, zdravo, šta bi ja sad treba pustiti drugu stranu da bude sretna, a da ja ne budem. Ako nešto ne valja, pa ono Bože ne valja. Jebaj ga. Postoje ljudi koji ćeš naletiti u životu, koji će ti biti toliko dobri i ti ćeš si pasat i želit ćeš biti pored tih. Najveća ljubav mog života je prekinuta zbog sve krve koja mene ne voli i stavila je sina u poziciju da bira. Ajmo reći da ja, pošto ne znam obje strane priče i znam evo samo tvoju, da ću neki feedback na tvoje napisano. Da sam ja recimo taj sin, ne bi uopće dozvolio trenutak da dođe do toga da on mora birati ili da majka tebi nešto govori. I sad nemoj me krivo shvatiti, ali u mojoj glavi tu je najveći krivac tvoj dečko. I ta tvoja ljubav koja je trajala, jer da se ja sad stavim u situaciju da meni tako nešto roditelji rade mojoj drugoj polovici, oni bi dobili jezikovu juhu od mene i ne bi to uopće došlo do moje bolje polovice, nego bi
oni dobili jezikovu juhu da jednostavno moraju prestati jer tebi stvara stres, ali ako to nije taj tvoj partner napravio za tebe, mislim da je najveći problem zapravo u njemu. Ta majka može biti zla koliko god, odnosno svekrva koliko god puta, ali mislim da taj sin mora doći i reći, ej, aj ženo, ne seri i nemoj mučiti više ni mene ni ovoga, nego možemo li normalno funkcionirati. I ja ti stvarno duboko istinski vjerujem da ljudi mogu funkcionirati bez obzira što im se životi ne slažu i neki pogledi na svijet, ali evo, mogu biti u dobrim odnosima. Samo održavati dobar odnos nije toliko teško. Tako da, moram priznati da to što ga je ona stavila u poziciju da bira, sin je pička. Jer je uopće dozvolila da dođe do toga da bira. Ali opet napominjem, znam samo jednu stranu priče. Nikako ne mogu izaći iz komfort zone i vrtim se u krug cijeli svoj život. Komfort zona je nešto što ja moram priznati nemam i ne volim biti u komfort zoni, volim iskakati iz nje i uopće ne razmišljam. Pa ja ću ti dati perspektivu osobe koja ide otprilike glavom kroz zid. I daću ti to na primjeru trgovine koju sam sad otvorio. To je bilo ekstremno iskakanje iz moje komfort zone. Moram priznat nepotrebno, apsolutno nepotrebno. Pa evo, kratka pričica kako ti je to u mojoj glavi sklop. Ja sam ti radio svoje društvene mreže 9 godina i generalno meni dobro ide. Ja super živim od toga, financijski, društveno, s bilo kakvog pogleda, meni je u životu super. Nije bilo potrebe da ja to mijenjam. Znači, ok sam, putova sam, imam puno ljudi oko sebe, uspijem uštediti novce, kao ništa meni ne fali. Ali, moju guzicu je jednostavno začešalo, ja bi još nešto. I sad to nešto mora biti apsolutno kontra svega onoga na što sam ja navika. Jer zašto ne? I sad, ja ti obično u životu imam stav, ajde nešto guraš 6 mjeseci i onda moraš mijenjati. Recimo u mom poslu da bi ostao pod navodnim znakovima relevantan, ti moraš konstantno zabavljati ljude. I sad zamisli koliko je naporno 9 godina zabavljati nekoga i razmišljati, mislim naporno u smislu razmišljati šta je to što će ljudima biti zanimljivo, koju stranu sebe ja još mogu pokazati. Kad sam ja sad već to uvatio i kažem ti ušao u neku normalnost s time i više ne razmišljam na način kako zabaviti ljude, sad to već imam u šaci, pojavio se problem da je meni postalo dosadno. I ta moja monotonija života gdje ja jednostavno dobro obavljam svoj posao u kojem trenutno radim, mi je napucala me jednostavno nogom u guzicu i ja sam rekao, hoću još. Ajde da se uvalim u nešto kontra smjera totalno da probam. Ja kažem, otvorit ću trgovinu. Meni vam se to kiselilo u glavi, ja želim trgovinu, od malena sam se igrao dućana i tako dalje, ali ja nisam imao pojma ništa o tome. To je taj stres koji meni drajva, odnosno izlazi iz komfort zone, naučiti kako stvari funkcioniraju koje možda ne znaš. Ništa toliko nije teško. Ako imaš dovoljno želje i volje i zajebi strah, jer šta ti točno imaš od straha, odnosno di može failati. Ja sam tako sebi to postavio. I evo, recimo, Eterno je mora imati jako velika ulaganja da se nabave strojevi u vezu iz Amerike jer ih u Europi nema. Ne znam, nabavi nakit, nađem dobavljače, nađem prostor, sve to organizirano. Ja sam sebi da, Marko, imaš 4 mjeseca da sve središ. U ta 4 mjeseca svaki dan sam ja izlazio iz komfort zone i učija. Od ChatGPT-a, od Googlea, od zivkanja ljudi, izlazi iz komfort zone je dobar za neke svoje ciljeve u životu. Bez obzira i da ih nemaš. Počmi s hobijima, počmi od neke nenužno poslovne strane. Ne znam, uvijek me u životu zanimalo svirat klavir. Jebemo majku, odi, upiši školu klavira. I tipkaj po klaviru. Možda ti se svidi, ako ti se ne svidi, odustane od toga, možda se pronađeš u tome da ti se sviđa, ne znam, vožnja tramvajem jer si se vozila u tom trenu u tramvaju i to ti se svidi. Idi kucaj na vrata, dici se može naučiti da se vozi tramvaj. Ja istinski vjerujem da u životu možeš postići apsolutno sve ako to želiš. I po tom putu će ti puno ljudi pomoći. Nije problem. Svi vole kad je neko
ažuran, aktivan, želi, trga se za sebe, trgaj se i ti. Vratit ću ti se točno na moj slučaj. Ja sam sebi postavio šta je najgore što se može desiti. Može se desiti da mi niko od ljudi ne dođe u trgovinu, može se desiti da sve to stane i da ja budem u situaciji da moram plaćati i smještaj i ljude narednih godinu dana. Jebaj ga. Ja sam bio spreman na to, hoću pa ne, obrnit ću se na trepavici, ali ja ću ga otvoriti taj dućan pa da vidimo kako će ići. Gut feeling, odnosno ono u što ti duboko viruješ i imaš moment da viruješ, to uvijek uspije. I nekad nećeš imati problema u životu dok god ti samo se baciš glavom kroz i ti viruješ da je dobro i da zapne. Opet si reci šta je najgore. Možeš otići kući, uvijek možeš otići kod svojih i da nema recimo tvojih, uvijek možeš doći, naći neki drugi posao, pribaciti se u manji stan, plaćati manje režije ili takve neke stvari. Uvijek gledanje jer je uvijek financija problem. Uvijek možeš krenuti od nule. Apsolutno uvijek. I za sve što stane uvijek se imaš di vratit, di doć. Ima milion ljudi koji renta stanove, ima milion poslova na tržištu koje ljudi mogu dobiti. Samo kopat. A onda u situacijama di evo jednostavno ne znaš kako izaći iz komfort zone, ja ću ti još jedan banalniji primjer dati. Izlazak iz komfort zone u mom životu je bio smrdljivi Martin, kojeg sam se ja jezivo boja. I dan danas mi nije ugodno ispred njega, ali kad staneš i promisliš, ajde se oznoji 6 puta i dođi do tog smrdljivog Martina i primi ga maramicom, iznesi kroz prozor i to je to. 7. put ćeš se manje oznojiti. 25. put se nećeš oznojiti nikako. I postaće ti taj smrdljivi Martin svejedno di je i šta radi. Ja sam recimo na 6. putu, još uvijek se oznoji na njega, ali evo, pauci koji sam se histerično boja, znači nije mogao biti pauk u sobi, ja bi došao kod svojih iz Zagreba i vidim pauka u kutu sobe i ja zovem čaču u 11 da se spusti u prizemlje kuće i skine mi pauka. Pa jebe mu sve, neće me pauk pojest. Onda sam uzeli po papir i počeo rješavati pauka. Nažalost, po putu sam ubija dosta njih dok se ja nisam navika. Sad uzmem pauka, moga bi ga u ruku uzeti i nikakav problem riješi se. Onu tarantelu stavim u ruku i nikakav problem. To je životinja, jebe mu, čemu ću se bojati životinje? Pa onda, nekad se u životu treba samo malo gurnit i ne ostat sidit i ne ostat da nisi nikad ništa probaj. Baci se i nekako, evo ja baš sad osjetim da sam se zagrija, da ovo pokušam ti dočarat koliko je u životu se lipo baciti na neke stvari koje su ti zanimljive i možda bi ih isproba. Probaj i uvijek se siti, ništa loše se ne može desiti i da sve propadne, uvijek ima solucija i uvijek imaš ljude oko sebe koji će ti pripomoć. I tu će ti se uvijek pokazati ko ti je dobar prijatelj, pa onda ti možda kristalizira i neke druge stvari u životu taj trenutak da si jednostavno izašla iz komfort zone. Šta bi mislio o curi koja ti se sviđa, ali nema dobar odnos sa roditeljima, prvenstveno sa mamom? Opet je to jedna strana priče, ja ne znam kakva je mama, pa onda ni ne mogu baš nužno zaključiti puno, ali ljudi koji ne znaju s drugim ljudima obično nisu oko mene. Dakle, ako neko ne zna normalnu komunikaciju imati, ako neko ne zna reći svoj problem, mene muči to i to, ja želim riješiti s tebom to i to, takva vrsta komunikacije je nešto što meni odgovara i takve ljude ja imam oko sebe. Recimo, mene zasmeta šta je moj prijatelj Grigor napravio, ja ne čekam ni ne šuti, nego ja Grigoru kažem, Grigore, u kurcu mi je to što si napravio. Grigor kaže ok, pokaže mi svoj pogled, mi riješimo situacije. Ja ne volim ljude koji se svađaju, ljude koji ne znaju komunicirati i mislim da je samo ključ komunikacije u svemu tome. Imam osjećaj da nikad neću moći naći nekoga ko me voli i da me niko neće voliti kao prijatelja ili curu. U situacijama gdje se neko osjeća da nema društvo ili da neće pronaći ljubav, ja bih rekao traži ljude. Traži ljude koji ti pašu. Pa makar to značilo tražiti 5 godina nekoga ko ti paše, 5 godinu ćeš naći nekoga ko ti paše. I recimo, pronalazak ljubavi. Ja sam nakon onog prekida kojeg ste vi svi gledali i slušali, mislio kako nikad u životu neću pronaći nikoga ko će me voliti.
I onda sam se zajeba životno. Našla sam nekoga ko me voli 6 puta više, 6 puta ljepše, bolje, intenzivnije. Ljudi nađu nekoga ko im paše. Lijepa pjesma od Billie Eilish, Birds of the Feather, toliko opisuje da uvijek neko nađe sebi sličnog. I naćeš. Samo je pitanje vremena, nemoguće je ne pronaći nekoga. I u ljubavi i u prijateljstvu. Ali ključ svega toga je, onda bi rekao, to što se moraš truditi. Moraš jednostavno izlaziti, dati se ljudima i biti ok s time da jednostavno u jednom trenu možda bude samo konstantno ne. Ali možda 50. put bude da. I zašto onda stat 49. put ako će taj uspješni biti taman tu iza ugla na broju 50. I tako ja nekako, evo sad dok se slušam kako pričam u ovoj epizodi, zvučim sebi proljevasto, ali ja vam istinski živim u nekoj pozitivi. Istinski vjerujem da je u životu sve moguće i da je u životu svako moguće pronaći neku ljubav, zadovoljstvo, sreću u bilo kojoj stvari i da jednostavno se samo treba truditi. Za sve u životu neće ti doći servirano apsolutno ništa. Potrudi se, biti dobra osoba, biti dobar prijatelj, biti dobar, ne ljubavnik, nego... mislim da kužite što želi reći. I sve će jednostavno funkcionirati. Šta napravite ako imaš osjećaj da prijateljstvo postaje forsirano i naporno drugoj osobi? Vrlo jednostavno maknite se. Sad je već jako dugo vremena prošlo. Bila je jedna naša influencerica Nika Pavičić s kojoj sam se ja intenzivno družio. Nika i ja smo se jednostavno samo razišli. Njen način života meni nije odgovara. Ja sam rekao, Nika, ja stvarno nemam ništa protiv tebe. Sve najbolje ti želim. Ali ja se jednostavno više ne vidim u tom prijateljstvu. I dan danas ja toj curi sve najbolje želim. Apsolutno istinski sve najbolje joj želim. I njoj i njenoj obitelji, ali to jednostavno nije to. Nije to što ja tražim u prijateljstvu. Nije to što meni odgovara, čime bi se, koga bi volio imati oko sebe. I no hard feelings. Zbunjena sam od svoje seksualnosti, nemam s kim baš o tome razgovarati jer su svi protiv toga. Mene vam je pun kufer ljudi koji hejtaju nekoga zbog svoje seksualnosti. Ja sam bio u fazi u kojoj si, recimo, teen. Zaboravio sam spol, pa ajde da nemojte mi se naljuti ako miksan. Ja sam se toliko boja šta će mi reći neko, šta ako ja poljubim dečka. Šta ako se ja poljubim s dečkom isto. Kao će li to ljudima biti naporno. I onda stvarno na kraju dana. I sad malo psovke, ali koga boli kurac? Šta koga briga? Je li to nešto mijenja? Je li mijenja moj odabir ljubavi nešto u životu osobe koja je meni prijatelj? Apsolutno ništa ne mijenja. Ni u odnosu je li mi mama, tata, prijateljica, prijatelj, baba, tetka, tetak, stric, strina, ujna. Ništa u njihovim životima to ne mijenja. I kad naletiš na nekoga ko ti stvara kontru i kaže to tvoje nije dobro, ovako jedan srednji prst u zrak i kaže važi, okreni se i odi. To sad može sad ovo moje zvuči toliko agresivno, ali tako na primjer ja sad postupam. Ja sam toliko došla do faze života da ja imam toliko nekih drugih stvari na pameti da mi se jednostavno ne priča o mojoj seksualnosti s nekim i ne da mi je se nikome objašnjavati. Niti ja to imam potrebu, niti ja to trebam napraviti. Mi ljudi toliko imamo podražaja kroz dan. Od stresa na poslu, stresa ovako kroz život. Seksualnost je nešto što treba ostati uvijek tvoje i u tome trebaš uživati. I ako se neko ne slaže s time, doće period života kad ćeš moći doći reći i ohrabriti se i reći ja želim živjeti svoj život. Jer na kraju dana mi živimo samo svoj život. I kad nemaš s kime razgovarati, uvijek imaš milion ljudi na internetu koji su pričali svoja neka životna iskustva, slušaj druge ljude i radi na samopouzdanju da budeš samouvjerena osoba koja može doći nekome i reći kakav je problem. Daj mi reći kakav je problem. Jedan banalniji problem. Želim se ošišat na kratko, ali se to mom dečku ne sviđa. Kaj da radim? Ošišaj se na kratko.
raspričao sam se, ja moram priznat, dosta. Hvala vam puno što ste me poslušali i naravno, ako želite, bilo kad mi možete poslati u direkt: Marko, daj pričaj nam još nešto, još neko svoje mišljenje na ovu ili onu temu. Vidimo se u novoj epizodi podcasta, ne znam kada, ali se vidimo. Bye!